Voin hi July ni som pakhat sang ni som nile panga zir top ni ani a thlir tu le ngai thatu te chi bai vek ule tun tum politics huanga chuan zir tir tu lak chungchanga in hial na ommek lam hi kan thlir ho anga a engber hinge thu dikti po mi puitan sha thiam a har hle heti lai hian sarkar ma sahun laia education minister Pulal Chanda Maral te mingpo aron lang not mai MSU kongzo ate telve anga soini in ZPM lamphei chuan an press release a hial an ziak tel ani he thu kan han sha tir khan sarkar masa te dem na le MNF sarkar ngei po kha mo phurna nei ve anga kan lo ngai mana ma se thil omzia kan han sha chianga do ta inpu na politics sa inpu chiat na mai alawni he thil hi chen big nei wanga soi kan nilawa thudik hi chu puan chwa mai tha kan ti awanga han puang ta kan ni zoke thil ni na dik tak she turin atop thleng neutral thinlung puchungin kan lo ngai thasham sham don nia puchan te hi chu zoram politics huanga ro chuan ate lo ti hi ama khotu le holo tu te ngai dan tlang pui ani arin a om mai lai po hi bei tham ani ve shim tuna education minister ni mek puma thlante apo hi thusoi athiama ana apo in pezawa rilru aseng na sati ashiat a choi hun chung tak ngial po a file abi reng pe na te kha afak om tak zet thalak pakhat achang ringot po a teimak zia kan lo shiat ani a khatyang chi thalak dang ero kan muzom talem lawa kan minister te che thatna alian ate emo thalak or video mu tur omzel ta te hi a thatna tam tak a om ve a chuti rualin an che chiat na lam te po hi tilang she lo bok ila ti hi kan ngai dan nget chu ani han soile talok ila education minister hlui Pulal Chanda Maral te hi mitam tak in interview an dil china damdo in shanga dam lo atlo laite mi harsa achan pui laite KGP thilzor ale laite eruk na laka amale an chung kwa an film zel theina na pathian ne na an inkoltir laite education minister ani hun laya zirtir tulak chungchanga affair em awanga khati hun laya opposition tuna ruling ni ta ten lom thu an soi hial chungchang vela te hanti ti pui an tum chin keini channel lam ngei po in interview tumin kan hel mai ma se kan la hlo tling theilo chu ani hi ole khalampang chu tu tokila tun nai thil thleng chungchanga ZPM lamin press release an ron siama hei hian chiar ma satalokila press release Mizoram zirna siam chaturin education minister in huai sen takin ma ala aizol July ni kwa sang ni som nile panga Dr. Vanlal Thana Education Minister in ZPM chung in khom ni sari thlasari sang ni som nile panga a athusoi MSU ten quality education hum hal na kongzo an huai ho chungchanga zirlai te chenem ngai na faka Mizoram zirna siam chatura mi pui kan chantlan apoi mo zia asoi chuak kharo pui kan ti a kalphung thar mi pui sarkara ai kallak ti botuma minister in thei top achhuate atling te chau zirtir tu atan lak anni zel don thu asoi tele kai apps lo tlinna kan mu chho zel te hi lom om kan ti hle Pulal Chanda Maral te MLA le school education minister hluin unqualified teacher te ban anni theina na MSU te kong azo pui kan mu khan ahun laya advertisement omlova zirtir tulak baka MR teacher unqualified zale somthum pathum anlak chungchanga te apiang tharta ni in kan shia a ZPM sarkarin unqualified teacher te chungchanga ma alak na a po sarkar thlop zonga akal ngei kan dei sei MSU ten bantura unput unqualified part-time assistant professor mi somni pakwate baka unqualified contract assistant professor unqualified part-time assistant professor college tangala omte Mizoram Polytechnic lungleile Mizoram Law College nena nazong mekte ma khongaya so cause notice pengam sarkar kan nei hi vanei kan intihle sarkar masate malakna diktok lo awanga voina harsatna kan to mek siam chaturin ZPM sarkar chuan ma alazel dona chutiang tur chuan ZPM sarkar chuan zirtir tu qualified chau alazel don ani college zirtir tu qualified lo lakte MR teacher le samagra teacher qualified lo lakte po sarkarin achin fel thuai kan ringa Huaisen taka minister malakna te hian zirna siam chatkonga le chalai te le khathiam zir chuak mek te tan radu om tak achwa ngei kan bei sei ani ZPM press release hi MNYF chuan press release mangbokin aron changa ilongai thla ang ZPM in dotin press release an siam le to dot
hal tur lisa kan ziak lut nga le MNYF headquarters ni som thasari sang ni som ni le panga ni min ni kwa thasari sang ni som ni le panga AZPM general headquarters in an press release mewa Khan MNF Vice President le MLA za takpulal Sandamaral te Leader of Opposition to nisari thasari sang ni le som ni le panga a MSU Huai Khot Kongzo MSU Huai Hot Kongzo na a telveni a dot muhluma an pu hi ke ni MNYF headquarters chuan kan la thu takhle ani he kongzo ni hi mizo namruna MNF chung inkhom ni ani a zirlai kongzo antam awangin lir thein mizo namrun a thlen theilawa MNF MLA dangtele midangte ang thawin kan MLA le Leader of Opposition za tak pu chante apok khayan ke in mizo namrun aron panve a zirlai kongzo te po aron paltlang ve ani MNF Funlai Khan Samagra project noya zirtir tu nalak thar fresh appointment to advertisement kaltlanga lak vek ani a thina le hun laklo a nadruak casual vacancies ero Samagra danin aphal ang le Executive Committee in Tunge na apek angin SPD in office order mga ano kha aom zau hei hi state dangte ti dan po ani MNF Sarkar lai vek khan zirtir tu in dei lo na salutuk phushuk nan MR teacher zariat le somriat zet lak tura advertisement swa ani a MTET le DLED nei kop deal tu in an dei lo awangin Council of Minister chuan zirtir tu lak achul si awangin zirtir tu training diploma DLED nei te chu relaxation kumnga hun pe in lak tel an ni heng train teacher tam tak te hian MTET an nei to a DLED nei MTET la nei man lo te pu in an last chance an bei mek ani MNF Hunlaya Education Minister le Sarkar rel dan kha apui tlingin aza om hle a thudik zik luak soitur a omreng laya tuna Education Minister le ZPM in thudik fam kimlo an soi chin hi mizo nam tan awan dwai thlak hle ani MNF chalai te chuan ZPM ho tu te le ZPM party dot soi za kan hal nu a po dot an soi tam tak kan chin sia le to a tuna ZPM party in press release manga dot an vorder le po hi ZPM dot bu a kan chin sia ve ngal buk ani Zoram Mipui Education Department thok tu tele zirtir tu ten minister thar nei hlan an nga hlel hi om kan ti puya keini po in tlumte a thlirin kan thlir ani ti in anon chang ani thuziak dang le a oma ani na ang hian siarin ilongai thlang u Education Minister hian a enkol a department chan hi be su se thudik zat ve kaileka party dang be na dot soi fo mai te hi Tan Education Minister po hian an ho tu te shi hi alokai veta ani ome Education Minister in van tlang ma a MR teacher mi za te qualify an ni lo thu asoi hi MNF te be na emo ati hi ama le a enkol department te abe na zok ani train teachers vek an ni to kumsang ni som le pasari nu a teacher private school a thokle sarkar nuaya SSA RMSA nuaya thok train laute chu NCTE in arwaman sak angin NIOS nuaya a train tier ni in DLED certificate pek an ni he scheme hian sang ni som pakwa nu a chuan private school teacher po ni se train teachers an ni vek na tura ruaman na asiam angin train teachers vek an lo ni ta a train teachers vek ni ma se tet pal tlang du khop an omlo MNF Khan MR teacher zariat zet an lockdown Khan train teachers may ba ka teacher eligibility test tet pass tel ngei primary le middle school teacher atan lak tur ni ma se sarkar employment exchange a tet pass te a han bi chianga mi za somli le pakwa che register an omtak sia chuan RTE Act in relaxation apek angin teachers lak turte qualified du khop an omlo chuan kumnga chung chance pe ka lak thei an ni ang ati angin MNF ministry khan danin aphal sak ang khan private school a thok mek train to ma se tet la pass lo te kha deal arem ti sak veta ani train teachers ni to in MR teacher an deal hi qualified lo ti tur an la ni lo ti chuan NIOS noya train teachers private school a thok lai mek ti chuan MR teacher an deal ve theita a tet ero danin aphal sak relaxation an nei angin kumnga chung chance an nei thunga an pass lo shat ma a qualified an ni lo ti at covid awanga har satna azawa minister berin har satna asiam le private school teacher thin sarkar pompui noya train vek to ten MR teacher an han mu ta ka khan tet exam chu an han be chho chena
ma se COVID-19 in min tlak buak zui ta si a exam thei ti thin ma se khwale veng tam tak VLTF in kongdang le hmundanga wa chhuate an lo khap china hun cha kumthum chung an lau nu in kumsang ni somni le palia exam huna khan education minister Dr. Ma thlante hian exam arem ti sak talo ani education minister in ban tumma se Supreme Court thutlukna ruling a hlau le si kan education minister hian zirtir tu tang mek ten NIOS noya DLA trained teacher an pass te pom sak lovin sang ni somni le pali khan tet exam aphal sak talawani MR teacher train to tet chau chungai te hian court a kal antum lai takin Supreme Court judgment order ruling an nei ta hlawa education minister po in chu dang zui ngam bik to lovin tuna hian tet hi an exam le don ta a antling ani chuan an qualify vek don ti na ani unqualified lo ti a achang tu minister berin lo soidum dum na hun alani ri lo hle primary le middle school teacher turin paltlang tur chini a om tet teacher eligibility test exam tur hian pol som pani chunglam le metric mark za a somli le panga an mu angaya DLA trained teacher anni nu hian tet hi an exam vele angai ani lalchan damaral te ex education minister kha alo fak om hle mai a minister line education a boina lian thamle nuar teacher in dei lo ti vel kan sheng ai lem lova zirti tu MR teacher mi zariat zet alak chungchanga ruam manna anei felboka posting and transfer a boy pakhat ma a omlo atling zinga za in an accept book ani education minister thar hnuaya education a boy tol kan education minister thar hnuaya hian sarkar limhlot achengin MNF sul no aban thei ang te ban popin athak na tur lama ngai to na aseng thiam le loi si lova casual teacher lak thar tela chu atling tam takin an decline an hnol le deuh fur mai si a zirtir tu in dei launa awangin kartin deuh tho zirlai zirtir tu in dei launa awangin kartin deuh tho zirlai khotwal mi pui zirlai nu le pa an nuar dot zut renga school ni se an khar deuh chen reng mai ani hi ma ni ti diklo soimam nan hun kal to a party dang malak na te dot tel sheta pu chin fo hi sim atan achle ti ani ole khati zong kha kan thlir le kan ngai thak theite chu an ni e